Twebwe abarwanyi ba Wazalendo turahura n'ibibazo bikomeye cyane hano ku rugamba, igihe muri kumwe na perezida wacu hamwe n'umugaba mukuru w'ingabo ndetse n'umukuru w'akarere, turifuza ko rwose mudusobanurira intego ndetse n'uruhare rw'ingabo z'u Burundi muri iki gihugu cyacu. Turafata intambwe nk'aho tugiye gutsinda umwanzi hafi ya Kamanyora, ariko kandi ingabo z'abarundi zikatubwira ngo ntitwemerewe gutera aho hantu. Icyo gihe nyine umwanzi arikomereza akagenda imbere. None rero iyo niyo misiyo yabo, kujya inyuma y'umwanzi ngo adutere, cyangwa se ni ugukomeza kumufasha, cyangwa se barimo barafasha twebwe abanyekongo. No muri Nyangezi byagenze uko nguko. Muri rusange rero ba nyakubahwa abaminisitiri, turabasaba ko rwose hagira igikorwa, hakabaho ibiganiro kandi bikaba hagati yacu nk'ingabo ku bijyanye rero n'ibibazo byose by'urugamba. Murakoze. Ngayo nguko ibibazo bigumye kubera muri Kongo, byageze hagati y'abarundi ndetse na Wazalendo, cyane cyane Kongo muri rusange, nyuma y'uko Kisekedi ndetse n'abo bakorana batari kumvikana, nyuma y'uko kandi bamwe batangiye kujoininga M23, nyuma y'uko kandi babonye ko perezida Kisekedi aho kugira ngo intambara ayirangize ahubwo ari kugenda yongeramo ibidahuye, Wazalendo ku munsi w'ejo basubiranyemo n'abarundi mu rwego rwo kutumvikana. Hari ibyo ngo batari kumvikana ku rugamba, rero mugira ngo murabyiyumviye. Ariko nane ku yandi makuru, ubu turi kuvugana idwa muri Katari hari kubera ibiganiro bya M23 ndetse na perezida wa Kongo Chilombo Felix Kisekedi. Ariko nanone bimeze gute? Perezida Kisekedi bitunguranye tubonye ibaruwa ya Katari idwa imusaba ko ngo yakwigura. Ati ibimeze gute? Nanone kandi mu yandi makuru ku munsi w'ejo nanone nibwo habayeho kuba M23 yarashyize hanze bimwe mu bikoresho, cyangwa se yaramuritse bimwe mu bikoresho ifite, igaragaza ko ifite ubutunzi bwihagije. Ku munsi wa gatatu kandi nibwo mwabonye video igiye hanze igaragaza uhagarariye cyangwa se AFC M23 Corneille Nangaa ageze ijambo ku baturage ndetse banishimiranye, agaragaza yuko hagaragaye umutekano kandi uhari mu by'ukuri. Ariko kandi mu yandi makuru, Corneille Nangaa ndetse ari we uhagarariye AFC M23 yamaze kwemeza banki yamaze gushingwa i Goma. Ubu rero cyangwa se M23 ikaba yamaze gushyiraho banki yayo nyuma y'uko Kisekedi abafungiye urujya n'uruza. Ndavuga ubwo ngubwo ibyavaga mu majyepfo, ubwo ndavuga ibyavaga Kinshasa byinjira mu duce twinshi bagiye bafata nyuma y'uko bifunze, ndetse n'amafaranga akaba yarayahagaritse, bakaba barashinze banki zabo. Corneille Nangaa akaba yarahamagariye rero abashoramari ndetse n'abari basanzwe bafite amabanki muri Goma ndetse na Kivu y'Epfo yuko bakomeza business zabo rwose ko n'umutekano uhari. Iyo banki rero ikaba yaragiye ku mugaragaro ku munsi w'ejo, bakaba barayitashye ibwo ibirori byari bihagarariwe na Corneille Nangaa. Mu makuru yandi rero ku munsi w'ejo humvikanye urujya n'uruza rw'abantu bavuga yuko perezida Kisekedi nanone ngo yaba ashobora kuba atamerewe neza, cyane cyane n'abaturage bari kwigaragambya bitewe n'uko ngo umwuzure wabaye i Kinshasa, maze imvura yaraguye. Ngo murabizi ko muri iyi minsi imvura itameze neza ahantu hose, ariko by'umwihariko muri Kongo Kinshasa noneho byabaye undi mwihariko, dore ko ngo imvura yaguye maze abaturage bakigira mu muhanda bakiyogera, ngo amazu yaratwawe menshi cyane, maze rero mu gitondo byuka babyukira mu mihanda bigaragambya bavuga ngo perezida Kisekedi naveho,
ko no guhagarika intambara byaramunaniye yone n'amazi yabateye, yewe igihugu cyabo kirageraniwe kubera perezida Tshisekedi. Mwaya masaha dukoze ikiganiro humvikanye imbunda nini n'intoya mu nkengero za Goma. Ubwo reka tuze tubashakire amakuru, wowe icyo nkubwira ni ukuguma kuri Mpingaji Empire. Njye nitwa Mpingaji John Peter Sef Gakuba, iyi ngiyi ni Mpingaji Empire. Nimba ukunze ibyo dukora, icyo nkwisabira ukaba uri mushya rero kanda subscribe, fungure n'akazogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Nawe wakoze subscribe uri umuntu w'umugabo umpora mbigushimira, reka ukande like una sharing ino video igere kuri benshi, maze tujye tuguha amakuru ya buri munsi kandi ibyizewe. Reka ngaruke mu masegonda make tubive imuzingo tukubwire byose uko byakabaye. Ikaze nanone kuri Mpingaji Empire. Mbere yuko nkomeza ndagira ngo mbanze mbagezeho ino nkuru ingezeho aka kanya. Muramuzi cyane nka Nyabitanga se, mumuzi muri comedy, mumuzi muri Zubi comedy, mumuzi muri comedy zigiye zitandukanye, ariko nanone mumuzi kuri Nyabitanga Unique show cyangwa se kuri YouTube channel yitwa Nyabitanga Unique Show. Aho ngaho ni hakorera ibiganiro bye bya buri munsi, atumira abastari bagiye batandukanye. Ngira ngo mujya mubibona ibiganiro agenda kuranira Banzovu ndetse n'abandi bastari bagiye batandukanye. Ariko nanone mwamumenye muri Zubi comedy, muri comedy aho yakinaga muri Murenge, Miss Murenge. Mumenya cyane mwiyo Miss Murenge, ndetse no muri Gens Comedy aho yagiye agaragara aperforminga muri Gens Comedy. Ngo bimeze gute rero uyu ngo Nyabitanga? Ubu nta amakuru turi kuvugana nuko ejo bundi akomotse muri M23, yakaba yaragiyeyo ahitwa Akamanyora ku rugamba aho M23 iri kurwanira, akambara imyenda ya gisirikare, ndetse akaba abenshi barabonye na video zicicikana ku mbuga nkoranyambaga aho batangiye kuvuga ngo ese Nyabitanga yaba yagiye mu gisirikare cya M23 AFC. Amakuru rero atugezeho aranyomoza ko yari yagiye mu gisirikare cyangwa yari yajoininze M23, avuga ko atari byo, ahubwo yari yagiye kubasura kugira ngo anabahe courage. Amakuru dukesha BNB Mwezi, ndetse niyo yanditse iyo nkuru, niyo yakoranye ikiganiro nawe abyivugira abisobanura, avuga ko atari yagiye ku rugamba kurwana, ahubwo yari yagiye kubasura, kubaha courage, ndetse no kubabwira ngo icyo murwanira muzakigeraho, mukomerezaho. Ubu ngo rero bamwita Nyabitanga. Mu makuru kandi twababwiye yuko M23 ubu ngubu iri mu biganiro, nkuko twe twabigejeje mu biganiro byacu byatambutse. Nimba turabireba nagushishikariza kugenda ukabireba, ko iri muri ikata idwa ivugana ndetse iganira ibiganiro na Tshisekedi, ariko urupapuro cyangwa se ibaruwa bivuye idwa iraza ivuga ko Tshisekedi yegura cyangwa se avaho bya nyabyo. Ngo bimeze gute rero? Reka nge ngaruke mu kanya tubabwire andi makuru. Tuzajya dukora video ngufiya kugira ngo urebe video tuhite tuguha indi. Reka ngaruke mu kanya, we kandi subscribe, reka ngaruke mu kanya tuguhe updates zigiye zita